gak jadi puasa. Masih kiri sina subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, milau dah sina sangena hamid, Fatihah, agak tu puasa. Angkat tu capak nama mana sekomilau dah jangan mau. Bingkat tu ni tak makmud jago, nata jabami nasa amin. Imak gimpe mak mukiru deh. Ya. Pekan jaki nato makan aja tu doa bersama betungan nasi bawa ki milau apa angkahat desa uluk wala malabina nabi kita sallallahu alaihi wasallam narek uganna ipatapulo umak kumilau doang si papa ada itu pak dongan na diwali. Jadi loki mak bere jama magi ko mak bere jama hisap kalumpo ipares sama kelompok moki asam pajani doa kita sunnah bacaan surah sesudah Fatihah sunnah bacaan rukuk sunnah rukuk ini tu wajib toko boleh rukuk wajib bacaan sunnah sujud wajib bacaan sunnah dia kan kata sujud nah dia gana baca sujud kami madingara asani sampai jangan apa sujud ini wajib na zaman jadi kuncina ukiruna itu maka dah sempajangi dek toga gatu pak ibadah dari 5 rukun Islam dek toga ga pakas iya kodena pasusak ka wijay alena ni calla dena puasa wijat alena calla dena tunaikan ibadah haji alena mata tanggung tapi iya na dena sampaja wijay na kan nakilala bayine dena sampaja na kan nakilala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu ni'matan muqaddasatan fi laylati wahid min ahli al-qudrat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Mahbub ya Rahim ya Wadud ya rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan kita hormati bersama para tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintah yang sedang hadir, Bapak Imam serta seluruh jajaran pengurus masjid Taqwa dan terkhusus kepada ahli al-fadil Pak Imam yang membacakan ayat suci Al-Quran dan seluruh hadirin kaum hadirat ibu-ibu dan jual dan seluruh tamu-tamu. Rilalanda ia waktu itu angka kita pasti tahu bahwa Allah Taala nasabah angka agaga ya cinnai rilalasi di peristiwa maraja ia angkai purna alam alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari ya cinnai rilalanda ia naritu hikmah. Ia sangi hikmah pat disa ia angkai nasabari nawat itu macawe ia rega natomi tau oleh ripacalan na pengalata. Jadi itu ia sangi pat disa nantara ti untuk kode na to macawe itu mitau sisa apa ia tu tingkatan agama mak dupa-dupa
angka ya sebab raja berharap, angka to bab khauf mitau, angka to ya sebab mahabbah mapuji, angka to ya sebab ikhlas, angka to ya sebab ridha. Jadi angka tu tahu mas sempajan na sebab di tahu tamaranaka. Ina tiasap orang yang beribadah itu karena takut. Tapi angka tu tahu mas sempajan na sebab macinna tama suruga. Itu orang yang berharap. Angka tu tahu mas sempajan di mitona na nawai suruga si banaraka. Maka dia suruga anu na pancaji ko Allah Taala. Suruga neraka anu na pancaji mana? Hadiah nyero. Ia ko malakda mo ko mapuji laku ko Allah Taala nalik ko ya rumah cinta. Ia na riasat mahabbah. Lihat kedudukan atau makwe. Ya ko katau si Chandri. Na malakda mapuji capu isa na kanton na dia masuk sa papina dita. Ka makil. Tapi ya ko macan di na malakda makasike. Makiro aga maknana nareko angka tau malakda mapuji lori ko Allah Taala disebut mahabbah deni matutu gaga matan aga piro makasih milawi supagat tay malong masuk dina kerja bakti te ko masigi makasih jalo napasala jaman-jaman tapi ya ko dena mapuji tau ina may galasan tahu dia nama mapadiwatang. Mako itu ya. May gadi tapi macipi papinatin. Ina may ganda kulireke. Ya ko yelya nga ko kurang seko manimon betul dia tu dah. Tapi aku tahu mapuji dega itu nama-nama itu. Itu namanya mahabbah. Engkau mau yasam bab ikhlas. Dimento nagaga. Betul na anu nasarahkan. Kaya ya sebab ikhlas angka tau milau sumbangan ya lek pagi go cingon rodi makadalon wala. Alamnya le musia me wala. Marajirajing. Mantap payo itu to makale ya mana kona capu ni dela. Iya. Jadi dia nama gampang, tapi engkau biasa na ya lo. Biasa bab ridha. Biasa ridha maka dai ternyata dia masampaja apa ia ko maka dai masampaja berarti ya norma maka tani tepat nah dia sampaja teh dia tepat berarti ternyata uang Allah Taala maka masampaja maka ada masumbang ai deh uang Allah Taala maka tu apa ada nama tu balik ngadale nama baluk-baluk mak na dia mungkin lo tay mangalip pun aku mak baluk ini tanya pun Allah Taala marahkan ya tindak tahu dah sia ge kan tu pak balik mak datu magi na lokor mak malaca betul kan nah pasti dah ke ahli nama tu sampai yang ni ahli nama tu jadi dia kan dia cuma kerja itu orang yang tidak bangga sebab magai maka dia ni pun Allah Taala tu ya rias sebab ridha mak lu berubat tu indro di monro dan kata mas sempajan tahu kita marana kadina satu bab khauf tahu pelor tahu tamarana kata makan macina tama suruga yang dia sebab raja jadi madu berupa dia kita pasal ko kata makan tu macina mi tama suruga na tolong si aja ta pasal mak salah tok de ang kami matto tahu makan tahu 05 namo ko Allah Taala itu apa angka beto pagi lawan na dita ko uliran na atak umakku hilaw waktu menyaman tapi ia kulena lo aling Yesus sa nama cawe makotiha angka tu waktu nama puji lakay na dianan kanoto masampaja sinin na sinetron na itamaan kalau kajok-kajok pasisan nasa lingkulak kay nanapya mo to matahayu maka raja sikiri subhanallah subhanallah macan rinilak kay na no waktu nama kanjang keluarga eka kesusahan dia nasampaja angka mana susana na pumasampaja dia riasan yuli iri waktu manyaman na dia nalo
jadi yuli masusay masussa maninapa makdape jadi tanya abalair papedalik na po Allah Ta'ala tapi deli na tolong dan dia nak masusah ya na tunah kadala ini syakartum la azidannakum syukuru ki papedalik ini tambayako wala in kafartum narekulemu syukuru ki inna azabila sadid isangi pacalan na po Allah Ta'ala betul kan natajak wabala apa 05 nyamat pun ada belum kata tahu maka tu pak ya betul nama diisi kuat apa sih betul moro pangin mak demel tengah benih gaya di sana mak gereja mak lima diaman asa mapat dibiki pernah kena sampuran tapi dia tu agak pedih papahangi kia jadi pakui ia ru ibadah tak bagi dua patut angka ibadah nanti tak ipatutun ya sang ibadah sunnah angka ibadah puang Allah Ta'ala mengakui ya sang ibadah perlu ia ru ibadah sunnah lagi topi syafaat ia ru ibadah parande lagi topi pamasil nah dua ni dalam kata surga ia kotannya syafaat pamasil ya tu ampai tak bagaimana haji wajib umrah sunnah sakka wajib masih dak sunnah pada minggu ni boleh sampai wajib sampai sunnah puasa wajib puasa sunnah jadi ya komelo ki lolo syafaat tegai sampai sunnah ya komeki lolo pamase sampai fardu ya komeki masih sakka itu pekanjaki ya komeki lolo syafaat pasti dapat tegai jadi dua-duanya itu ampai ibadah perlu dia itu minta kuapalana dia itu nak ni gini masa pejalur rumah kuapalana dia tapi kau sampai sunat ni tak kuapalana ni gini masa sunat petan raka yolona loro na sampai sunat tu petan raka ni mondina loro lai harangan ni nagis saat pinaraka watak kalina dia itu nak pawi makanan ni gini masa subuh mak kuapalana dia tapi makanan rakaatan yang fajr dua rakaat sampai sunat subuh basarolak di inaya dino lurisa sampai sunat nah sama ia kok masih dia nak bilang apalah de hak prerogatif na po Allah Ta'ala alin patag ni gatan na may napatam aya na parotes makraman ka paboto tama pamasin na po Allah Ta'ala yan na tupasan niya makana namo magarajan na dosata nareko pamasin na po Allah Ta'ala na pakin mukuruki tataki salam namo magarajan namo akasyaga paulun taweh namo akasyaga berbuat zina namo paboto tapi nareko pamasin na po Allah Ta'ala na kuru kami tataki salam tapi namo maga bicu na kasalahatta nareko keadilan na po Allah Ta'ala na paki mukuruki tataki layadi tataki mases iya na tu nak kada tau pandita iya komeko mas sampajang aja nak palabulan baca ilahi anta maksudi ini mipo wakatai waridha ka anta matlubi pamaseta mipo malak dau harapkan apa ia kotannya pamaseta masolangan angka kisah apa tahu di palapakaroma minasili pengisi pureman redagi koko bali sahabat na bola sahabat na natako ang kamanesin na makboro nang kada gita silio koro nakare ikanungko na cialagga rewa ilaw bola darat na tayo lah maleto nadap pinakare inalay yaro di palapakaroma na tayo na sili kangisi na pana dia gara-gara iya na aga na pake de ilaw yung kupuna na dara 500 itaw tarakum datang suruh nasapa ikahalalan namaga pa yun ilase na tayo ijam bawa kapasa rambutan na tayo
capak lokana tay sa upa bawa tolo galungi tolalo nang kataw matarupulu isap pinapay ilay pasi iya angat taki iya makalakaon na mo maga bicu na dosa diri pala pakaroma pinasilitan ngisi tapi nasaba keadilan na po ng Allah Ta'ala na pakin mukuri mesti laya diri tapi ang kamakunray WTS asumadak kami na pino na ipatama suruh tapi liwa ikan na dosa tapi naitay po ng Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat salamat yan nariyasak hak prerogatif Allah di nawat digijallok sila surah salat bali bola ata pada tarupa tau pada boroneta di nawat dijallok maka tahu kala asil sa neraka jalan angka kamay pangpasena po ng Allah Ta'ala dito nawat digijallok ustase kumasaru bagi maka desa suruga balutan ito jadi maka dahil mudah-mudahan na masiwi po ng Allah Ta'ala mudah-mudahan na lulungan syafaat na nabita iya tu dua pandong ajaran iya paman rasa ki man rasa iya na tu nami ga tahu pak de nama makurang paham iya kong kainran na si bang kapapinran na biasa kong kadita din ratay si dijuta na de na wajay agay pau oh ko pestori mon rito mapasilolo masesay iya ko ini minrag isapa itaw ini wajah ia koidi mapinran isapa ite untuk makamaja pada wide na kamsu ia ko ganda niya malain na tulita jamo paminita man akan malaka jolo angkau pagagam begitu deh na selesai aja utama lo yung usapai na kanaganda ni dia tala di kita cocok tama pe ko dia na mabaci magan ia na tunah kada porang pa anta sadaqu khairul lakum ia ko muat dampang lebih makanya kung talaga kaninra kawininra gini tatay 20 juta na di na wajay kada bandi kapudangnya na kaya na katudi kuninra yan 20 juta iya ko na wajay na alay tapi iya ko di na wajay ipuraw halalakan kung Allah Ta'ala patulay yang anak di makanya ini tapi aja tapudangnya rutau minra ne aja anak tanah tapudang iya, apa itu kau tahu minrang kita pada wah, di dari wajah tuh. Nah, jadi ini nariasan total pasang. Maka dia bahasa agama berwasiat. Iya, aja tak ada deh. Kau pesori mondri tu mapasilolongan tu ni. Iya, kau gandanya malah ini tama dia mau mata tama. Iya, maka dia kau tolong bandare. Urani wajah tike, nak tahu makatan ni. Kira-kira atau KTP yang kepuliman nanti maka kayak gini dia atau main di taman ada di kali mahkuat nanti ini tuh nak ada Allah Ta'ala jika engkau putihkan maya kata masalah pada makun raya ku kampungku deh nak apa mani deh hukumi kampungku madari kau mapak botingi bali bolana malah sate na paripanding rewat na tilaw bolana capu sate na dia na rewat panela hukumi kampungku dia nak apa mani deh mako matoko madari koroni deh boleh tu koroni kak ada yang turun tu arwani mak icasati kalau ibuti deh nak yana tu ampai mega makun reta maranaka pak magala mapakali cukup tapi dia tu nak kok mani tu ya tu mi makoy aja dia nak buat itu pak loki mapengaji makoy tersakamai maka dari halal angka tu haram apa itu nu haragi don rupa angka yasan haram ligayri angka yasan haram disatiha ya ko ligayri prosesna mak bagi nasi kota ite ya lay dua harangnya tu halal andre tapi harangnya sabab prosesna angka itu ya saharam disatiha benda na beto darah bangkai anjing babi
harami mati bandana namo ini tikam tapi ya komano halal tapi komano nama di bola magani iya mana namakan nah waju ipake kenri pole lipa ipake mas sempaya kenri pole nah kada hadiah cale jolo pekanjak tapi dia tu gak kodi tahu amani dia tu gak malam masuk dia pemilihan presiden kita dia gak kepala apa iya nala di paso dia namanya gajah sebe tu namanya lo jangan ya kode nama tu nandre balao ya nandre do mager iya iya kono macara ya pak dia memang dece iya kade tonal te foto iya pada itu abi pak iya kong kagaganan kita persai apa iya tu api anu macarepa ini tu nanti ya ko mapaccing din nanti ropo itu nama kadai agama pasu isakka nawaram param nama paccing jadi ya ko aga-aga ilagga nama paccing mon berarti carepa tu ilagga na iya ko iya carepa ini kenro imadak kenan rapi tu namo mau jadi bola batu maka remaja nak bola batu dan rapi na bola aju biasa na rapi deh ya metona carepa apa sifatna api matunu tapi ya to aku mapaccing moy namo pan norop ko bola lahir ko mapaccing ya hakikin na dia nandaya asaba sifatna itu api matunu ite gare nabi Ibrahim patapulo sona patapulo ni no ko pitu no dia nandaya nasaba mapaccing manang ya ro tami ko takalin jadi na tu ampai para lula dia sangat sakka pak ya nendre ase tetap pareke ni 5% tu bersih na bawang 5% dia na siaga pak maka nama dari dia na siaga hidup apa aja nak kamuasa dia na siaga berupa siapa pantai dia macam lupa no nasa telu pantai siapa pantai berupa nasa 5 karu maka dia apalagi kalau 5 pantai na penuh apa 30 karu na dupa na mak dareke mana ke mak dareke ko kini 30 karu mo pano na 2 pantai ni mo dupa dareke no makira nama igare idik itu malari pakoti debeto gaganat na gitu tahu ko dia nasukur mega tahu makada maje pe nakada te ko milodo masampajang ipagan na dale deje tayo tiyasannya dale komedi monro namo ade na mega ku sukuru ki muy ganna asukuru ka kina ti pagan na dale pe ako makadaki may iya lakay ko kunale na ni si juta ganna di dega gayat natanay ko pagan na nang kamakunay yale di 500 sabu o kitu bihila lang mak balacah yaitu pasao to lalo-lalo na lansa tapi ako talengi di 2 juta o kipasapen lalo mak balacah ya ko talengi di 5 juta materi lo jupana melidastar ya ko 10 juta talengi o pi Jakarta mak balancah ya ko 50 juta di nasiulang o pi Singapura lo maligincu makoy de gagana nako tanay di pagan mako mi ti sangi kehidupan de gaga natasi dia tawat di napatutan lu tahu ite gare ko pure mak bay ni tahu angka nak nepa masih kolam manre ade nak jam magi na lolongan mana dale manre mo na dia pernah jam berarti itu tasih dia tak dua itu wadi padre telu tahu lebih tu dale aja tak susah pada mi kong kana anak nami masih sekolah aja tahu aja iku makali wajah pernah tama aja betul kan isogo aja kenro lulus kometu itu napatan tu pong Allah Taala aja ni masalah angka dale nanti sebab pong Allah Taala patan tu pakan jakimu isang pajata pakan jakimu napa nilaw ki masige masampaja aja nok kubulahi ya nok kubula sampaja Sunda rosi masigi maka belum masigi tapan iya maka kanya masigi tamaka sagem mangase itu iya idi to ngaman iya imange palai ko imange makaja to ni sadan oi iya
Miku imapada berumperungnya. Mik macet-macet. Anak-anak mak karuk kade. Jadi Pak kami itu timah Pak maka dulu salah dipakai ini atau kami itu pabelai. Gajah puasa. Masih kiri sina soal subhanallah alhamdulillah Allah akbar min lauda sina sangena hamid Fatihah agak tu puasa. Tapi dia tu gak boleh lah. Angkat tu capak nama di mana sekumilodong jangan mau. Bingkat tu ni tak makmud jaga. Nata jabami nasa ngami. Imak gimpe mak mukiru deh. Ya. Pekan jaki nato makna dia tu doa bersama betungan nasi bawa ki milau apa angkahat desa uluk wala malabina nabi ta sallallahu makadai narekugan na ipatapulo umak kumilau doang si papada itu pak dongan na cidiwali itu patapulo na to mangilau doang pada tu cidiwali milau doang ang amin ni ilau ni Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam supaya salama isa na kampung ya ko ciaki na pole abala ciaki ko manri balawi ciaki ko manri dogi ciaki ko pole susaga tilau ni Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim ya tilau aja lagi tilau iya itu tilawi nah napaturungan ipo Allah Ta'ala iya pak dong jadi itu pentingnya doa bersama loki mah berjaman pak ye itu koto cadi dunia culeng ngalewe tapi hais iya palai ko makali tajang ngak cinampa wasampa jang cinampa to nah karena Allahu Akbar dia kana baca mama ku balik timuna. Jadi loki mak bere jama. Magi ko to mak bere jama lagi hisap kelompok ipares sama kelompok mukit. Ya tu ampai oleh bani contoh ya kong kasentre 10 baterai nasi basi di baterai nak ke masuk. Masuk 10 itu. Napa ni ko 10 baterai nasi sentre nang ka baterai mati pun ditangnai tumo pa ya tu. Tapi ya kocip ini baterai na baterai mati sak barak ko kapok mako mati itu ko kapak dari jamak gimpi acili ke mana ko tangana jangan kapak bicara jamak mati dega anak acipira ni pada tu pacu moko tu iya naro pakiro katana ro di pak kami tu tahu pada gak pada nak kena sekolah na meloto ka Cina to masapaja hidayah to nga maka dia na dia na mega wapal ang kada sa tawo to pa to kasi pitu 60 na pitu taw mumuro na dia na kana sapaja macar mata sia ka napay maingan kasi tulungang hidayah mo Allah Taala sa we macina masapaja ustaz ang kalingaron na cara mata tapi dia juga kasi bisa iya miro ya upake nasa sampaja cukup cengai maka dia na pura na upangulot iko kupo Allah Ta'ala na pagkacinga mapalato na daku yatanya sampayang itu yasap tapakkor mapasisumpu bating tapakkor asanna iya ko sijangi tapakkor tu atita masarolak bine masampaja sunna sisa burakan tapi dia na tunay sampayang tatta sampayang nah saya na ro wacin na jami daku ta jaman na sa manong ina dia na upaw gawa pala dakwa kada ban anu bani acunyo ku mangin apa ki makada wakatai mas sempaja pada sempajan na jamai pu imam Allah dena na salah ya tu pak makanya munia ni mang aja na kada sempaja loro pak di tesangi akara bani wakatai mas sempaja pada na jamai pu imam Allah iya inasan iya ko roko ka akan membaca
bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nasawai marajininya apalah itu daku rokok banyak meringaran apa ia tu baca sunnah yang itu wajib rokok ya pak ia tu kok sampajang pak 5 itu baca wajib Allahu akbar takbiratul ihram wajib itu Fatihah yang kedua wajib pokok tahiyat syahadat misi basalawat wajib kemudian dari sallallahu atau ia la abi wa sunnah man ia tapala ya tu 5 ya sampajan asam pajan doa kita sunnah bacaan surah sesudah Fatihah sunnah bacaan rukuk sunnah rukuk ini tu wajib toko boleh rukuk wajib bacaan sunnah sujud wajib bacaan sunnah dia kan kata sujud nah dia kan baca sujud kami madingar asani sampajan apa sujud ini wajib na zaman melo siulan apa kak siruntu na podana tapelo memang sidak piya nas alhamdulillah nak menyama pape na di kumas sampajan nak na sang anu men kami wakutan na 7 moga robate udah kumaga na saya koroko ka anak na sabak dia gau apa maka na bama Allahu akbar ini menipung ini nasa ini menipung lalangati aku yang tu pakai cocok itu iya jadi iko baca ya aja termasuk sama kena dia namanya kau apa lah deh ya mikomeki mapala mana ni ayah malampe memang tapi ia kode nang kata buriwi 5 na pamula tapala Allahu akbar takbiratul ihram yang kedua Fatihah wajib itu maka lalu yang sapi ya kode nang gaga surah mapala saliwan na Fatihah baca kedua suratul Fatihah ia tu pamulangi wajib itu kedua yang itu surah iya syafi itu ia koroko ko na degaga mo pala tu bani palingan na pala depo panguluy sujud kumah koto iya mi kota pala mi baca ni doa kita tu 10 pak sia kata pala itu ko pure kata takbiratul ihram yang ka baca Allahumma ba'id baini itu maka itu bacaan Muhammadiyah angka baca Allahu akbar kabira angka baca tabarak wa taala rabbul arsyil azim angka baca itu 10 tu pak ya ko cik limita apa lah ya nara mak dupa mi sitongan ya ko masam paja sunat toba ismul azam ya ko masam paja sunat parali tawe inni wajadtu alsana Allahumma ba'id ya ko masam paja sunat tahajud Allahu akbar inni wajadtu jadi mak dupa jadi pasti cocok pada kau mata sia ya kau tahu mati tak mata sia atau mati lagi baca tabarakalladzi biyadihi rasa ibtita pakai tabarakalladzi biyadihi mulku kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu mata sia iya kau baca mabot tinggi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja ya ro ayat ibaca jadi asa ibtita pak buka aja lalu atau macam mabut inapa tabarak kai baca maka dia itu matu puting ini laudokan di mati stas jadi makir jadi angka pasangannya tuh tapi ya kocik diminta apalah ya narusi mamada ini iya jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila cik di doa kita ini wajah tu pasti sambung buat dia lah 2 buat itu cik di mana baca sitongan na 2 je ti baca cik di ni tu makala cik di 2 tu ia mi kota baca tu ini wajah tu tapasil lempu lalu peringarat kalau ribu Allah Ta'ala tapangulu ya leta apa di monrong takbiratul ihram Allahu akbar oke itu tersingkar aja nalesi yang payasa takbiratul ihram ternyata takbiratul ulah harang ni angka gaging ngerasi lainnya dia ya ko makare dia apa ni rule bingarak aspek kerja cara akara bani naita kampung ni salah saingnya iya ko yakin ni makada naita kampung yang kata bere magampan itu nang kali ngakak kata bere magampan aja nane di endre pa angka tu yut Allah wah makan abekku itu iya jadi aja nih susah iya nah dia nama bela
wallahu aqrabu min hablil warid, lebih macawi ni Allah. Yang kedua huwa ma'akum aina ma kuntum, tuliang kay sibawi ko ken ko kumon. Jadi yakibani pada ko ke CCTV maka naita ka ko Allah taala roko naita ka sujud menyamang ya daripada itu mendret ko lagi Allah. Wah, napa iman. Iya. Jadi ini tuh ampai makanja ko masih jasiga tam masih kiri memang lah 47 memang ni atir namo je tu Pak Golo ko memang Golo pemana satu jolo. Iya dia tu ka Pak Golo kurana na pasa sa patuna lahin na tama de pemana sa jolo nga makir. Iya maka tu kamana to na Pak bulu tangkis mako to mas sempaja mako aja ngapai pule bola engkau papelok na si polo wah nabalak ya namodo cilin na notunola turumpuh napat tama lain suka tak bere Allahu Akbar wah enggak jadi memperingatkan ay betul ngana etak kalami ijama pakanja ke bujuna iya acila kapatiri nama kamote gonrok ya kode mulle mapasi runtuh hilal tatomu sampai okoroko ya kode mulle runtuh okoroko etoko pomu sampai ya kode mulle runtuh okose tatonge okoko suju sampai ya ko suju ko sa dinama cawe oleh ko pengalatala PTT wis suju oko tu metet iya ya ko tunangi muruntuh ko tunangi ya ko masahada ko muruntui pakanjaki sada ina tu nak kata pada kenro isi betu oko tu lepang nama kamu ti gonrong iya mikolai bala ibarat jadi Allah Pak angkat tahu mas sempajang mako tu na bala na tajam kertas cinampak tu namun doi kita na dek toga assalamualaikum hai selesai ala masigi mangolo saliwan memang disagala na peta mangolo saliwan memang sadia memang nilai nanti siapa nanti lima jadi kuncinya ukiruna itu maka sempajangi dek toga gatupa ibadah dari 5 rukun Islam dek toga gapakas iya kodena pasusak ka wijay alena ni calla dena puasa wijat alena calla dena tunaikan ibadah haji alena matot tanggung tapi iya na dena sempaja wijay na kan nakilala baine dena sempaja na kan nakilala de towak kada dena sempaja maka kasuroy ade tiya wakada nigi tahu dena sempaja baine na tamirana kala kaina dena koro maka dami na nigi lakai dena pakainga ibaine na makasibiang iya namate mantu nakan napakutana nasaba amanah yang dia tidak tunaikan yo pokok poda ema sempaja kema tinggal lagi sempaja tak ya morojo tapat tuju ya pe ko takko de na sempaja na pura ne pengajari de na lepat tanggung jawab ni na sabab mage pura ni pengajari apa ia melengi hidayah mak tahu itu po Allah taala tanya ibi pacaraban paya ko makane i ustase mani melengi hidayah tahu hais maingat mana ni tahu na siaga de na kampung mulawi macarama pa anamo anu mak goro-goro yang ke kampung namu Papua mi tahu tamu kurang kau gi ilalang oh betul kan nah dia ko cara menipakai itu maingat mana nih tahu tapi itu hidayah nabi lagi mana sanadi malaikat Jibril mampi iterima dor tapi amurena den oleh pesanan nasabah hidayah iya tanya iko Muhammad paling hidayah ko Allah taala apalagi di ustaz pajai namun nonron na malaikat dia tu nak iya itu mabila itu apa pada itu nak pura palat ku makada ko Allah taala ngurus pada di makada radio salon iya Allah taala dia urusan na memeling hidayah makanya mak mati tapakai ngai baineta tapi engkau matoje itu solusinya ina pura na yampar na demo pada memang sampaja tolai sisa silly
Macam mangkali nga baca. Iya. Itu sadiku. Iya. Apa icalak itu? Bija-bija makoto. Iya nanti ya ampai upa-upa. Ini ke pesantren itu penrang. Nah ya, pesantren neguru tak. Pesantren neguru Ustaz Abdullah Wahab, angka pesantren neguru teh Patobong angka mega. Tapak pesantren ya nak. Tati tipi Ustaz se maka databe Ustaz angka tu bijakku sampajanna eta jagayan. Apa ini tu pasal itu motorna? Ia matu ko keserimun ditanaiki dia na sampajang anak kada sampai Ustaz pura tu pun agak magan. Iya, tanya na sebab pura ni titip. Yo pokoknya ta pasti kalau agama maka dah mana masampajang kada ambek magan. Nak kada bakalaki pura musuro maka dah nak ta pura mau nasuro tapi dia nak bakak legal rusuk mopi. Tatitipi ia pekoki pesantren na siminggu binalagi aja mo tamaselan dia ko masuk interewa maka demi kalau SMP beta bawa ni maka namagay ang kana matu tapi nang kurang ni pong patamo ko silo ko agama lari to ni ha selesai tugas tak apa amanah itu ya lengit itu tak punai kasakamay anak kabayna tadi pun de amanah itu iya titipan na pong alata ternyata di pun na mo tu watak kali ternyata di pun maka kami tu mata bulan na din mana sapa kita iya apa yang napindra kami pong alata maka ko mo ibaca ipacaweki din na pita ipadole na pay malas masalah dia mata iya do ciling kamu makalap pada kipase dia nang kali gora itu teliti mapa nala ni pong alata iya napindra kami dia akan lagi makaran tu hak pakai bukan hak milik. Ini tu ampai makun rakyat tiap palete anin apa ipindra kan. Kapo ko kampung ko namin lobot tingin po nakalu ni. Pale ko imen rek pada tikungan nya tama mani. Bulu mata dia agak asli. Ya biasa tu tomatay riolo makaluwi tak din na ibulu mataku nasa weng kata to memewa pasirunto na ya mako ko tak din na ibulu mata na tay len na mitu din masa jadi upasan ni terjaga bija aset itu ya ko yalengi amanat tapat tu ya pe ko lari tanan rusak. Ya na pura mo ta patama pesantren ya ko maka dia umelo kudain kada lomka namudo nga somona pati law ko na rajo daftar ko iya amanat napa dia ko pura masih ko laga pada na mo si taw ni nabatta masui nan di parema aja mo ta maselang na sabak na apla ni baca na sampajan itu orang itu mak guru agama iya ko manca di parema si parema tapi ya na mero sadar mas sampajan langsung na sabak pura na guru. Ya miko dia nak kanang guru agama melo sadar ke melo. Napa melo sapa guru? Makito. Itu pentingnya sih sebagai pendidikan agama. Apalagi mako pada itu nama soli sekolah pak dia nama soli. Iya. Napa ni menyama je tu masih sekolah agama. Anak sapa dia nama logis dia ni nama nama. Kendri rumah tindu, kendri lektu. Ya pokok kui boleh kapau kosong. Iya. Anu namanya tindok namanya tu mandari tapat cerih. So kasih anak kumenin lah, iya makum itu tina makum raya itu tu mereka setan. Dia orang pana dia orang pamakot. Namo bayi na Nabi Ibrahim makoto. Iya ajar makui ha. Tunai pengaruh Nabi Ibrahim. Dia nanti pengaruh bayi na ipengaruhi. Sampai mui oleh cek dia nampak mewah. Siti Hawa makoto Nabi Adam, Nabi Nabi Adam. Okui beli si maka dapat binian rakyat biasa ya tiap memang kok maka lang kanibay nila maka binasa coba nih Andre iya na tu dia tu bici na tu makun raya bahaya lah iya jamu tangkalingalak dai kumak bici iya bicara makun raya waktu bicara makun raya dia nak kena kurat tu ditatambang nangkalinga teh maka dah angka gare mana saman nagare makala tu jolo saman nagare maya ya kolete itu makaran maga payano gare
Natari ni maga pa tapi natari gale mondrina. Ya kolete itu makna Allah. Ya makoy, ya pawi. Ida gala na si Saleh. Iya na tuwa na melo malaikat na pura na bita. Apa iya ro Yahudi rapai nasad de. Wani pemang pai kapungi bolana Nabi Muhammad pekicarana na yun. Pangabali na rapa Yahudi tate dua. Tek dua wani nasal lagi kapungi bolana Nabi Muhammad na yun. Sebelum mak dek Allah rewat ni pole rapa tate talusubu angka manapun gawana Yahudi pelora lada ko bayinena. Latui bolana taplay duka ko bayinena. Ke boleh. Nasang to boleh rapa. Nasang rapa ada bani subuh bani darewa rapa ada nasang rahasia di nawat dingi po rahasia no cecai subuh nang karewa na rahasia apa ipo da memang yo tu na rapa aja lalu gapau pitu ki isi bawa nasa aja gak bocor kanya gatai nai sakai tawe na laba iya laba kai Nabi Muhammad jadi aja gapau iya nona punggawana Yahudi pak bitaulada ko bainena maka dari bainena rahasia nasa rewa suca rasa kobi agak memang nasa uko aku paling tapi aja lalu kau rahasia nasa iya agak nasa rapa iona nelo igar ikapu bolana Nabi Muhammad na payuno iya ro ajung pawina rahasia saya sisan na lo masasak na ele sirun tu bali bolana nakap di bagi bola nasa bukan rahasia nasa ada nasa milik dari itu sama tapi rahasia nak aja pokok rewa ilau mata ko sasana bali bola nanti bali bola mas seri aja nasa bukan rahasia naralat iya gagai okudo cilin na bayi sahabat sehingga Rasulullah itu bisa lolos. Sayyidina Ali tolai onron na mapin. Jadi ya kong kaga melo itala pak magampalan makun reyeman na tapoda napa tapoda mak kada rahasia tatala iya tu. Terbukti nih ya tu. Jadi ya kong kaga makalenya aja mukulan makun rey aja. Ya ko anu dena wat dingi pakai do ayo lagi makun rai apalagi kong ka makun rai na mompa-ompa timur ase iya mompa-ompa timur ase na dia dulu le taruh tu rahasia iya yanang ka tahu lari lau saliwat timur ase na aja tapurangi rahasia paling matan si polos sona taha udah memang apa angka memang itu model apa angka model makanya guru tamali almarhum guru takimali belawa itu gede tau menerima kelas kami itu ia nang katau buku ingat nah kelas asia aja mesti bawangi dangkang nah kelas siap kok ia nang katau mabulak mata nama raja ulu nama dek mata itu pak deken ada mero gitu jadi tidak tuh nang katau macam mak bulu-bulu ro nama tadi itu akal sini itu nah ia tahu pandrita nah sang iya biasa wak guru tapi aja nani pau manang yang kah iya maka deh angkat tu tanjak nanti maka tahu maka memangnya merenik salah-salah iya jalan iya kata tahu merenik salah-salah iya ku mabelek joka menenik sisa nasi tu dagang maka jadi raja ya tahu maka denik wah tahu make itu mata andra kalan itu nih jangan capuri bicara tu iya jadi tadi ya kau kata dangkan kata kali kita merenik salah-salah dia dapat bikin raya ada kami matau tu itu nak kalau pandai teh napa itu kita modele nanti diri sama kalau tahu makokoi kecuali tahu makanjak apa nah makanjak kemudian maka dah kau nak sempajang namo magarep tak tajam lalu tajam napa ni itu sempajang angka purana ya ko jama-jama ni dia purana
Apalagi makun raya. Maka ada salah saya pijamaku was sempajak. Dia na sempajak. Pak ya pura masar nelo mapel. Dia pura mapel memang sesak. Pura masasak nelo itu. Pura dia memang nasu. Pura manasu memang paling nak peneh. Pura ya tu memang pura mandre mesti mak bisa peneh. Pura mak bisa peneh mesti lo 50 sesak. Pura 50 sesak mesti mak lebih sesak. Pura mak lebih sesak mesti tu lah dia. Dia enggak pura nah. Dia nak kada pura pijamaku dia nak sempajak tu. Jadi ini nator sampajangi aja na ini mator sampajangi. Usahakan nator ki sampajang. Ya ko sampajangi mator ki na tama lore sampajangi. Ya na tama sara sampajangi. Tapi ya ku ini mator sampajangi ya sara sampajan lor. Na salawa na tay na sa jeje kinampapi. Tega. Ya makira tapi asasah asah. Yaitu sampajangi Pak. Ia memang tu pamulangi parisa. Ia nak nak pada itu sampajangi nilai kecil. Ia tu selain sampajangi nolong. Maka lagi masuk sunnah as-salatu miftahu kulli khair. Ya ro sampajangi Pak bukan sidina decengi. Jadi aku kagak angka pinapang kanilaina. Ia na tu matambah. Sakka enolong. Puasa enolong, baca Quran enolong, sikiri enolong. Tapi aku mas sampajan ngicip nih. Jadi aku dia tak sampajan nolong tambah nolong, tambah nolong, tambah nolong, tambah nolong, nolong. Namo asiratu sino sitodo konolong tak inolong. Tapi aku mas sampajan ngicip nih. Mas sampajan ini apa mengaji cip tambah nolong 10. Imam pasusah kita menolong siratu. Mas sidat kaki sisa muni. Jadi ia penangkang kak na yelomon di kumas sampajan. Makanya itu patah reka ia tu sampajangi alimu matoje tu. Magi sampajan subuh na 2 rakaat maka dia sampajan na tubuh lahir batin. Sampajan loroi patah rakaat 2 5 2 aja. Sampajan asarai patah rakaat to 2 do cili 2 tomata. Maka ada sampajan mengeribi telu lubang ingat si bawa timur. Al isai yolo imonri kiri kanan. Jadi 50 tu aja napasamu paringkal iya na tu sampai. Iya na tu ampai maka dia tu sampajangnya tato maka dia alipu. Ya ko roko maka dia ha. Ya ko suju maka dia huruf mim. Ya ko tudangi maka dia huruf dal. Tulisannya Ahmad. Ya sange Ahmad Nur Muhammad. Ya ko watakalewe udah huruf mim, aroy huruf ha, pinggule huruf mim, ajewe huruf dal, okina Muhammad. Jadi Ahmad sampajang, Muhammad mas sampajang. Nah, ya rasanya Ahmad ya nariasa tahu, cik dimiti ya sange tahu, ya mimega ya sange rupa tahu. Nah sabab yang dirahasia itu cuma satu. Nah, ya kok rupa tahu mega itu. Ya kau tahu sidik. Ya nariasan Ahmad ya maturiasa sampajak. Jadi yang nangka tahu dia nas sampajak ternyata tahu. Nah, pajo. Dah, iya sampajak. Ya kau ya tajam apa tajam. Maka dia apa je jaman berarti tajam. Ya napura na tajam kan dia lapor. Enggak? Ya mereka pun makanan ay sepong Allah Ta'ala makanan si komento may paringaran ala cundeke de naman liha gang kami runule na isa na liya naman malingit apa iya to iya kuraga ini na din alap aja na tama susah berarti tajam iya namo umaga makara madosa kaje mega tasalat iya na tu ampai suruh masampaja apa iya tu tau rokok suju tak din na idosana pada tak din na dodonge polir tak kina jue ini tu ampai kota me waktu sampajangi matahan apa pina dingin ia na tu pura mabir salat apa samanang kalagda pamasin iya tu iya tapi di sisi na tau rajinnya mas sampajang iya ko dia na rajin ajayi nih makiro maringat tu pa pina dingin sabab ini tu ampai kata rokok metetay aja Allah sallallahu di pada tak din na dosa mo tukod iya suju ki petetay baca ketelu palapalapay mo ayo subhan aga mana lalu ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi asyir ya ko tumatahaya
at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ilepang apa iya na tu dirasalan na nabi talo ko pong Allah Ta'ala waktu nasirun maka dari nabi ta at-tahiyyatul mubarakatuh as-shalawatut thayyibatu lillah maka dari pong Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari nabi ta assalamu alayna tapas salama kapong wa ala ibadillahi sholihin pacutui salama atamu yang soleh. Iya na tu dialog na nabi tayo tu napa makara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dari malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia nak pakai sayyidina. Jadi aku enggak tahu mas sampajan na salawat dia nak pakai ni sayyidina dia tu cocok. Ya aku maka dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dia na salah. Ya. Apa hanya? Ya ku Allahumma sholli ala Muhammad dia na pakai sayyidina itu cocok. Tapi ya ku makrai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dia na salah. Kayak kapek salah jadi na sampaja. Ya. Ya yang tak pakai wali. Kumak iya na tu nang kasih angka imunrina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim ilaw Muhammad ilaw tulungan asalan na ukuma. Iya ko nabali salaku ang kamatu pahala wali syafaat pahala. Iya na tu makar kama shallaita ala Ibrahim. Pak iya gitu Nabi Ibrahim asidak keimanan. Ini tu perlu mak bacangi Fatihah Nabi Ibrahim. Apa itu masih dekana Nabi Ibrahim penje. Kapur oleh surga ya lagi malaikat napele Nabi Ibrahim nakemoy do kemo jajina iya rokwe 5 tahunan nak demparang ino tasi ya tu manci panje iya ko 5 abiona nak demparlok pitanang ya tu nang katopan je ku pitanang termasuk garam Himalaya itu mencelak nya garam laut dega gak tahu dia nan repece dega sabak Nabi Ibrahim sidak kayu itu yang harus dibaca kama sallaita yang itu nak ada Imam Ghazali andre kopat je sebelum mandre andre to kopat je ko pura ko mandre supaya macah nang kana nak buntu-buntu otakna sore mandre pak je ko memang na pura mak bisa 5 suruh ni ma pacuri di mana kopat je busu ela panandre na pemandre pure matuk mandre dapat kutiro pe mana peminu insyaallah macam tu. Yang kedua dia nak kena keracunan makanan tu. Kemudian dari bubu elo itu pura mandre ide. Yang ketiga makan jalan dia nak kena lama syahwat. Iya. Dia nak kena lama syahwat tahu itu ko mandre pe je nak ko. Iya. Ya kong kata umah dodong surut. Yang penting aja nanti si sindro. Iya. Apa curug mami di mana? Pak Burat. Iya. Tuh Pak Burana. Itu kuncinya. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Iya. Kemana tuh Pak Burat atau Pak? Iya naro kitab Pak kitab tasawuf mental. Iya na yero kita na baca tayo na patamma na paham tahu panrita. Iya. Itu kitab Ihya Ulumuddin. Iya. Makan jalan dari kita. Namo berhubungan tayo katona rambut. Iya. Maka rekomeko ya dia dengan ulama makan jalan atau kurang malang pas pura buka minum ko aja mondre berhubungan dengan pasangan ya kau takut mondodare baine buat di macito pandrita iya tapi maraji ko imam japa isapaki itu iya jadi itu banyak itu ampai di ugi ya patuna Pak Buting ya nak kumeta maramalang alungas sumelo na tama na malana pemapak buting magay iya ro na sapa sapa itu pandrita itu kuncinya cuma dia ini paham pura mapak buting kemri na bawa butingnya na suruh lo masih ada kubur sapa ki guru bali na suruh bacangi Fatihah wali na pamilo ko pengalatan talingi baraka matu bijak kepada baraka angkai talingi atau pandrita ya riasat tawassul yo po ini kiburu na mirasa nenek mo batala na biasa nenek pak ko to tanda ya lo siarai aja na mo mita ya
sampai ki buru to pandrita wali mulo siarewi napa ko milaw do ko ngalata aja mo ko wali milaw ko ngalata aga ilaw po talingi baraka wijak-wijak kumatu pada baraka angkai talingi ya riasa tawassuk yani ko makaraki oh inda upa angkai he apung puri pak bayi he ilaw do inda upa na salama dia biasa tawassuk itu yang musyrik. Tapahangnya isahkan ya. Dia ketelo masyarakat kukur tau made ciri syare to milodo apa talinga bija-bija pada ya pun. Maka dia kumakale musyriknya itu salah-salah ni. Padahal aku enggak tahu malio to baru ada dah sepau. We mudah-mudahan kasih uleti malio to papada ya atau mudah-mudahan ka bijakku mati boleh malio to makor to menre ko bola nate ko bola makanja ada sepau. Mudah-mudahan kasih uleti mak bola makor kanja. Tawassul mana nih tuh? Ini larat karena menjadikan sebagai contoh. Maka we makanja betali toka ko makor. Iya mereka wali ponge tapakur ti rona kumas. Kan itu. Nah, itu kuncinya. Jadi kita pahami aja lalu na salah-salah mega toto lo masyarakat kukur tapokur milodo. Oh nih, Allah wah, deh itu kuncinya. Si jana macarama jolo. Kesimpulannya nawalik maka dah iya koto masam pajang usaha kami ya rosam pajang ni rukun na ipasuku ya rojolo pasuku bikin angka kata deretu maarone wihi silampu ida lucilin naga silampu bisa lengkana ya kumakun rayo kiyolo silampu salengkana layolo supaya dia tak getangi ya di arone itu aurata utu migang kaposi ya makun raye ya tanya aurat rupanna minapala diman makanya rusali sabat tabu aja tagat tangi lolala apa ia to alonge aurat ya napi tayatu batal isampajan makanan katu salisapa oleh Malaysia angka patahan na kuyol kabiasa budi ya magala mak balanca ko sopi katung ka karek na kuya tu makanja na sabak na tutu ye ulo de to nawat dipita apa ia ulo na makun raye aurat ya rane de ya ginamotu silampa mi menre kedo padat tene masalah itu upi de rane na ko de to masoko cuma ia songko patahan mulut ni supaya dia nalarino apa terlalu lampa ni ulo okulin roe maka roe sujud makanya pakai ni songko tapi aku tu masongko aja tu sinako napanya tu malawa ya tu songko isorong ni mente cete supaya tak gesegin roe dia nano ulo jadi ya tu pak ya itu guna songko patahan mulut ni jadi tahu gondolo namo dia tak songko angka apa tu tahu makada ia nang katau masampajan ada nak songko makar sampajan hanya hadis Nabi tu hadis Nabi pak belu songko gaga hadis Nabi tamakwa tu ya jadi namo dia nak ia cuma ia nak songko patahan ya terpahang ya tomali pak masulara ini man yang peti tatu ti aurat makum raya itu manesa de to tu nawat disali sapat na nasoro layoro na pasuyo ko yasekna lena sa suju mesti ko kiyolo na sali sapat suju aja no ko yasek katu biasa makum raya nasoro di mana layoro macho sali sapat na pasuyo ko yasekna itu mutlak batal salatnya karena sujud di atas benda yang melekat pada diri kita itu tidak sah salat mega di makum raya nak kena anrasa ni makotihan iro aturan na agama ya ita pakanjaki bua loki masigi mak dere jama ko deto tamare palada ko bolata makala deto na taungi ni mana loki masigi ya mit kan kayo tu hadisa ya makun raya masarolat iko ki bolana masampajan ya ko ki bolana masarolat iko kilala kamarana tapi ya komelo ilo makun raya masigi aja mateng na kita nasabak biasa cik ini masigi
angka Yahudi itu lirala sapa sallam melo culi nareko makun rainis sangi makana sallam baru kurangin punuh. Nah sebab di boykot arwani lagi dia nama yang pai suruh pertama kabarak nama sempaja aja nih tahu apa Pak dan Rina tahu dia lo kalau pakai Roma ya nama kale daun nak kita ketemu seri ciling makui lo tapi makin nabi ya komelo illa masih aja mateng makiro je Pak Mega tu apalana nah ya mako kwani ga meculik nah sedine wedi lo masih makun ya kumulana mas sempaja tapi lawi jogi dito gago pwede gaga magi je nama kalelian ni mato na lino di idi mana tu biasa batu ta masikola tengerak dia ko sanam pagi tahu ya so sanam pagi mako lima he koy napos jalan di tempat ya mako kwe liman na manina orina ini makalelian orina mani pada banila napa kilo lima na aga mani jepe na jama tahu itu dia na sanam pagi iya makalelian itu ni lino iya kalilian arwani nama jasa rapat padahal aurat nasi korong angkai makun rai la haula wala quwata illa billah malampe siaji wajudna sope sila yasa iya itu makun rai ta jagai bijak-bijak tanah ta jagai mana marajit tu Pak marajit tanggung jawab itu iya bayi tempat pemilu hijau kana makalilian modele na podame pakanjaki tu pakanjaki iya ya na cia mangkalinga sulaili cia mangkalinga baca akhirul kalam Allahumma mikila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam